Alo. Sheri uziko ndose wanguriye inkoko. Jama wongera urote. Uveyo unayiriye. Alo. Alo. Muko ni kuri polisi. Yego ndakumva muyobozi. None se umuhungu wavugaga wagufashe ku ngufu n'uyu nguyu w'inzobe ufite amatuza. Uyaba ntago mwibuka kereka agarutsa kongera. Alo. Urakumva? None se muga umurwayi mwasanze ameze ati? Yavunitse bikabije pe tugiye kumushiraho sima. Muga ngo sima? Yego. N'ubukire mfite mwaba munsuzuguye pe basi mumushireho amakaro. Alo. Yego ndakumva. Mutware rwose tebuka dore firigo iguye ku mwana. Firigo? Yego nyabuna tebuka turebe ko twamugeza kwa muganga. Ayiwe byeri zanjye ndebera ko zitamenetse nyabuna. Sheri ubusinzi bwawe maze kuburambirwa ubu tuvugana nafashe umwanzuro. Umwanzuro w'iki se kandi? Ari nje n'inzoga urahita bicura sigarana naco. Ariko wa mukobwa we simbora nkuyama kugeranya inzoga n'ibintu by'amafuti. Alo. Alo. Sheri nukubera ikintu mva naragusariye. Icyo kibazo wakibaza muganga. Alo. Ndakumva. Sheri uri mu rugo se? Yego. Mbo uyu munsi rero ni hatagira igihinduka ndaza kurya iwanyu. Alo. Yego ndakumva. Sheri nukubera iki muri iyi minsi nsigaye mbona amabere yawe yaraguye? Vero uyu nawera nese sheri nkubizi mu mabere hari gufa ribamo. Sheri ni ibihe bijya udakunda? Sheri ibindi byose ndabikunda pe. Ariko sinkunda ibiryo bike. Alo. Yego ndakumva. Ariko harakinje hari ikintu nja nibaza uzi ko kuva n'abana n'aba n'umugore waguze radio. Yayigura ngo ayimaze iki se hari radio yumva indi? Alo. Alo. Rakibite. Ni byiza urinde ko ntakumenye. Ninjye turi gucata kuri Facebook. None ifoto nagusabye gutayimpaye. Reba kuri profile irahari. Ndi kubonaho imodoka. Nyine yifungure ndimwe imbere. Alo. Alo. Ariko rake nukubera icyo bari kwakurinka babibwira ngo ishi. None se ntabwo uzi ko iri n'izina ry'inka rya kabiri? Ari ishimwe. Alo. Ariko wa musore we ntabwo wumva. Habaye iki se kandi? Rero nakubwiye ngo ndagishaka gukundana nawe ibyo bintu nzabisubiremo kangahe kugira ngo ubyumve. None se? None sike. Uba muri mobile money? Sheri nyibamo cyane rwose. Komeza uryoherwe na serivisi. Alo. Ariko we simpora nk'iyama kumpamagara. Ariko Ange uzi ko ngukunda? Ziba. Nyamara unyemereye ukankunda ntabwo nazakubabaza. Ziba yewe. Uzi ko muri iyi minsi nari mfite gahunda yo kukugurira iPhone. Ahira sheri. Ziba. Alo. Alo. Sheri nubwo nshaje uzi ko hari abantu bakimbona nk'umujeni. Abone Kalisa na Janvier nta bandi. Sheri ubabwiwe n'iki? Kubera ko ari bo bagura ibyuma bishaje. None wari uzi ko kano gahu ko kunda
ariko bita gahunda borowinga mwana. Alo ariko se anje wazanyemera ukankunda ko ndi umusore mwiza koko? Gukunda? Yego. Ariko se musore ufite iki? Ahubwo se niki ntafite? Hanyuma ukora iki kugira ngo ubeho? Icyo nkora? Yego. Ndahumeka. Halo. Wowe kandi ni iki? Ese mukunzi wanjye ko warakaye noneho wabaye iki? Ibyo wagiye kubibwira kari agakobwa ngo ni Korodina. Ariko se sheri nzakora iki kugira ngo wumve kuri wa mukobwa ntacyo dupanga koko? Uzi icyo gukora? Ni igiki? Genda unzanire umutwe we. Ndumiwe koko. Ndumiwe. None wari uzi ko iyo abantu babiri bari gusamba hari ibyo bita gusambana? Oh my God! Borowinga mwana. I don't want peace. I want problems always. Reba babakarani bo muri karitsiye babandi bashinzwe guterura imifuka n'ibiki byose, ubabwire iyo nzu bayisenye. Bayisenye bayishire hasi. Kandi umva n'ikindi, ndayangurube yanje uzabwire bayibage bayige tibazicisha inzara. Nenda kuzuza abafollowers 10,000 kuri TikTok, tuzahita twubaka indi rwose nta kibazo. Aro? Yego ndakumva. Ariko nange ushaka uyu munsi ndakubona. Shero uyu munsi rero ntabwo ndaboneka, ndi mu mihango. Yari ngo iki ngo uri mu mihango? Yego. N'abangu simusigaye muyijamo. Navugaga imihango y'ubukwe ejo bundi hari mushuti wanje urarongora. Inkoko zose ziva mu magi, ariko amagi yose ntabwo ariko avamo inkoko. Uyu munsi nshobora kuba ndi umushomeri, ariko winyinira ejo kugira ngo utazicuza. Ababyeyi bawe batabyara nawe ntiwabyara. Usuriza inshuti yanjye yitwa Dani Bakika, muhamagare kuri iyi nimero akwigisha ibintu bijyanye na sure deal, betting, urye. Dani Bakika. Bavuga ko arya nk'ingurube, ko abira icyuya nk'ingurube, ko ari mubi nk'ingurube, ko agira umwanda nk'ingurube, ko abyibushye nk'ingurube, iyo bashaka kuvuga ko ari mubi. Ibi bituma abantu benshi ku isi batekereza ko ingurube ari inyamaswa mbi mu birebana n'imiterere n'imibereho. Bibarwa ko uyu munsi ku isi hari ingurube miliyoni 784. Izirenga 1/2 cyazo ziri mu Bushinwa. Iyo batayibaze ishobora kubaho imyaka iri hagati ya 15 na 20. Alo? Yego ndakumva. Ariko harakisimura ngo usaba urukundo ukabyanga. Uyu munsi wanafashe umwanzuro n'ubyanga ndafata imodoka nje kwiyahura kuri Muhazi. Ahubwo se kwitikura burangahe ngo nkongerere? Viewers, apologize. I'm continue. Alo? Yego ndakumva. Arya shari ngo niye mpamvu yatuma udasubirana n'umukobwa mwatandukanye. Impamvu se? Yego. None se wari wabona umuntu warutse akongera akarya ibyo yarutse? Jesus!
meze neza cyane rwose. Sheri ni ukubera ko utajya uba romantike koko. Ikibanza cyahuze ukuntu gihenda. Viewers, apologize. I'm continue. Imyaka yansize nyireba yaherekeje urungano rwanjye, igihe kimpaza amatsiko nyamara se yo ngwazangeza hehe, sinzongera kubona iby'ejo kuko ntabwo bizagaruka. Harya sheri ngo niyihe mpamvu abakobwa bagomba kurya amafaranga y'abasore? ni ukubera ko abasore muri ndangare. rwarabuze nta kanyanga nta rumogi. Ana Yego ndakumva. sheri ubwo duherukana uzi ko wanteye inda. Urwana nayo nanjye wanteye umutezi. Ndumiwe. Sheri niyihe mpamvu ituma utakiza kunsura koko? Impamvu ni uko iyo ngiye gusura utangira gukubagana. Ariko sheri rwose nawe ntugakabye, ntangire gukubagana ntarakubona akarere ntuyemo. Mva nkubwire akantu wa musore we. Wari uzi ko iyo uri konka amabere y'umukobwa wakuyemo inda uba uri kwirira ku mitungo ya nyakwigendera? Oh my God. Poro winga mwana. Yego my sweetheart. Sheri uribuka ko nakubwiye ko papa yaguze ingurube? Yego ndabyibuka. Uyu munsi rero yabyaye. Yo, Imana ishimwe rwose ndumva mwiyongeye. Hello? Yes sir. Harya sheri amaze nukoresha kuri mobile money nayahe? Wayo anje. Nyabona mbwiza ukuri atayoba. Nayo ngayo nkoresha ahubwo se nanga ugiye kunyohereza sheri. Amaki? Amafaranga. Oya yewe ntabyo amafaranga ni umugenzi warangisha giwawe nagiraga ngo ndangire nuko ntibuka izina ryawe rya kabiri. Alo? Yego ndakumva. Sheri nari mvuye kwa muganga kukuza amayanda none baranze ngo kereka mfite 100. 100? Yego. Harya nari naguhaye angahe? 25. Ubwo ndakongera ngahe? 75. Ariko sheri uzi n'ikindi? Yego. Mubyare nzamwiyicira. Sheri niyihe mpamvu ituma utakiza kunsura koko? Impamvu ni uko iyo ngiye gusura utangira gukubagana. Ariko sheri rwose nawe ntugakabye, ntangire gukubagana ntarakubona akarere ntuyemo. Alo? Yego sweetheart. Sheri uzi kiri joro narose naguteye inda? Ubwo nanjye nibyo nendaga kukubwirira ijoro byambayeho. Nawe byakubayeho? Yego. Nawe warose wanteye inda se? Alo? Yego sweetheart. Sheri uzi kiri joro narose naguteye inda? Ubwo nanjye nibyo nendaga kukubwirira ijoro byambayeho. Nawe byakubayeho? Yego. None se sheri Ndakumva. wansuye tugakabya inzozi. Sheri kingura ndi ku muryango. Urinde? Ikintu ukunda kandi ukumbuye cyane. Uri ikintu nkunda kandi nkumbuye cyane? Yego. Urumogi se kandi rusigaye ruvuga? Alo? Yego ndakumva. Sheri ko ngize ikibazo waba ungurije 5? Sheri naba nkubeshye rwose nta n'urumiya mfite. Ariko sheri nkubaze. Yego mbaza. Ukubera icyo abasore beza mutagira amafaranga? None se weho wansobanurira impamvu abakobwa beza mutagira ubwenge? Alo? Yego ndakumva. Raki uri single? Oya. Uri mariye se? Oya yewe ndi mu rugo. Alo? Yego ndakumva.
ni igihe hariyo yiriwe mu rugo yonyine. Bakobwa mwirirwa muvuga ngo muzashakana n'abahungu bakoze ikofi. Mwigere hino mbabwire mwa bintu. Mwari muzi ko abamasayi aribo bakora izikomeye. Umujura yifataze kunyibanisha ngaje kunyiba amafaranga. Arayashaka kubera ko naje nari ndyamye mbibonye mbona ko byakomeye ndahaguruka nanjye ndayamushakisha. Amaherezo twaje kuyabura. Oh my God! Nanone wari uzi ko iyo ufashe umukobwa w'inzobe ufite amabere ari byo bita inzobere. Sheri umeze ute? Meze neza. None se sheri urankunda? Yego ndagukunda cyane. None se sheri ni ikihe gice cy'umubiri wanjye ukunda? Sheri ntakubeshe nkunda amenyo yawe. Amenyo yanjye? Yego. Ubwo se uyakundira iki? Kubera ko nkunda ibara ry'umuhondo. Oh shit! Oh shit! Will you keep quiet? Aro? Yego ndakumva. Sheri ko nange ushaka uyu munsi ndakubona. Sheri uyu munsi rero ntabwo ndaboneka ndi mu mihango. Sheri ngo iki ngo uri mu mihango? Yego. N'abahungu simusigaye muyijamo. Navugaga imihango y'ubukwe ejo bundi hari mushuti wanje urarongora. Komera cyane giti. It was at this moment he knew. He fucked nibera up. muri hoteli Kigali rero. Nagira nkubaze nta kuntu wambonera kana kaje karanyoza ibirenge. Usaho mu cyaro wawe urakana kabishobora. Reka ntago bigoye. Will you keep quiet? Ubwo uraza kumbwira. Kambe niryame ndabona hanze izuba rimeze nabi. None se bibaye ngombwa ko ubona akazi ka miliyoni bakagutegeka kureka inzoga? Akazi ka miliyoni bakanigika kureka inzoga bakavaho. Hey! Nanone wari uzi ko iyo ufashe kunda yifi ufashe kuri Kadafi. Will you keep quiet? Following mwana. Nanone wari uzi ko kano gahu ko kunda ariko bita gahunda. Following mwana. Nanone wari uzi ko iyo abantu babiri bari gusamba hari byo bita gusambana. Oh my God! Following mwana. I don't want peace. I want problems always. Ayiwe. Ugasanga gasore kiri ikariso ya mushiki wakinyagiriwe hanze ngo ntikayicura. Oh my God! Kandi y'abakobwa bagasoye muri geto mu kuzibakuramo gakoresha umunwa. Ugize Ayiwe. Uza kantu gambaye no munsi. Ngire gucya ntera gasitora umukobwa dukundana. Haraseka karamusetsa. Uza kantu yarengejeho nyuma yaho se. Yambwiye ngo nashaka umugabo azankumbura. Ndagira ngo niyama abantu bamwe aze kubyimba nirirwa mumbaza ngo ufite akazi ukora iki. Iki kintu sinzongere kugisubiramo. Jewe ndi umukozi w'Imana.
abantu bagufi namwe murasetsa ibaze ko umuntu mugufi amara icyumweru atajya online ngo shango nuko phone yari imanitse hejuru ya firigo mwa. Oh my god, maze kubyimba mubirakariremo nanjye sinde gasongo. Mbona kano kantu nta kintu gishimisha umukobwa mubi nko kubona like nyinshi kuri profile ye. Ashobora no kuvuga ati ntambwa y'umuhungu nzongera kuyiteza. ugize ngo iki Uboshe like bisobanuye ubwiza. Ayiwe wa musore nawe niba ukora bino bintu uri ikibwa. Ibaze ko ababyeyi bawe birirwa bagusengera ngo uzarame sha nawe ukiri gubwira umukobwa ngo wamupfira. Ubwo koko ubwonko bwawe burabara. I don't want peace, I want problems always. Nanone nakanigarukire ku basore nk'ubu nkawe ko kwiyomomo yawe iriho ubusa warangiza ukifotoza uri guseka. Ubwo ubuseka iki koko? Ugize ngo iki oh my god Kigwe umva nkubwire muko ngiye uko mbaye iyo umfashe ndi kuguca inyuma tayari duhita dutandukana kuko ngiye siniteguye kuzabana na maneko. Ariko sheri nukuberekeje ubundi waje kunsura ukanzanira ku rugati. Sheri uziko buri gihe iyo nje gusongeraga ngo ufite toilette mu nzu. Umugabo ukubita umugore kugeza izi saha mwise imbwa. Hanyuma umugore ukubita umugabo aba yakubise imbwa. Barikiye umuntu akubera Aro ni kwa muganga. Yego niho witwa ndatugufashe gute? Nyine muga nitwa Raki mfite ikibazo cyo kwibagirwa. Yatangiye ryari? Ibiki se kandi? Tutubwiye ko ufite ikibazo cyo kwibagirwa. Muga sinzi niba nabikubwiye. Viewers, apologize, I'm continue. Komera cyane giti. It was at this moment he knew. He fucked up. Muri hoteli Kigali rero. Nagira ngo ubaze nta kuntu wambonera kana kaje karanyoza ibirenge. Usaho mu cyaro wawe urakana kabishobora. Reka ntago bigoye. Will you keep quiet? Ubwo uraza kumbwira. Kambe niryame ndabona hanze izuba rimeze nabi. Ya mama Halo. Amakuru na yangaya ni meza. Uno munsi ndaransohokana igishenyi ku gifi ukangurira n'akaboyiro. Urukumbwira ngo iki? Uno munsi ndaransohokana igishenyi kungurira ifi n'akaboyiro. Ngo nagaki? Kajya kaboyira kamabere ka nyoko kagifiya nyoko kahambirwa kabyukira mu sanduku gapfe nabi bigupfa ngapfuka angare vina kabayira amatika nyoko ugize ngo pfe nabi mwaje muraza mwe mugakora mu karo kw'abandi babaga kongera vina kabayira amatika nyoko kagifiya nyoko hambirwe ije birakora. Halo. Yari message nakwandikiye wayibonye? Iri yivuga ngo nkugurize 15,000. Yego. Ayo nigeze mbona pe. Gitifu.
sha uzi ko ntarinzi ko uri imbwa bingana gucumwa. Jesus is Lord. None se kuba nararyamanye n'umukobwa we byari ngombwa ngo ubijane mu nama y'akagari mwa? Oya none se kwa kana ariko kanyingingika kambwira ati mwana wifatireho. Ariko bwose gitifu nubwo uri imbwa ufite agakobwa karyoshe mana. Halo. Yego ndakumva. Sera kikwara uvuga ngo X wawe yarakubabaje nukubera ko utari wasiba nimero ze muri telefone yawe. Ese waba wibuka amakosa Satani yasize akoze mu ijuru? Yego ndayazi. Kuki bataramusiba muri Bibiliya? Halo. Halo. Niko yemuko irango ko mwamuhaye ejo kifite amaguru atareshya. Washakaga kubyinana na yose. Ma. Ariko usanga papa yari umukene gutyo mwa. Aze kubyimba. Yari umukire. Nuko se bijyaye. Yajyaga mu ndaye. Sha ariko rero sinamuseka nanjye ndiwe nazijyamo. Usurirwa ubaza ko kubera icyo ndureba ukuntu usamwa. Halo? Halo? Ndashaka kungira inama. Inama y'iki se kandi? Mani mvuye kwa muganga nsanze ntwite. None uri kubimbwira ngewe ngo ngufashe iki? Fasha umbwire imiti nakoresha ngakuramo uyu mwana pe kuko sinshaka kumubyara. Ese rata. Wowe nywa amazi menshi araza kumira ngeri apfe. Komera cyane Roza we. Cha uribuka ukuntu kera nagusaba gukanyima. None ubundi kumva amakuru ngo waragumiwe. Sha ubundi cyakubanya umurambamwa. Halo? Yego ndakumva. Lucky, utko wa mukobwa mukundana yanduye sida? Uwuhe uravuga Anges? Yego. Apu uriya ninjye wamwanduje. Mva ngubwira ibintu berutse kumbaho. Umukobwa dukundana aherutse kumbwira ngo sheri kumbona ukorera amafaranga menshi wajya urayama nkayakubikira iwanyu batazayakwiba. Ukumva uwo mukobwa ari we wamusubiza. Namujurira ku iwanyu ndi harusho wabo kwiba. Viewers, apologize. I'm continue. None se bibaye ngombwa ko ubona akazi ka miliyoni bakagutegeka kureka inzoga? Akazi ka miliyoni bakantegeka kureka inzoga bakava. Abantu babi namwe muransetsa. Ugasanga umuntu yifotoje amafoto 10 ariko agiye muri telefone agiye arahanagura ngiye nimbingo nindi kandi cyutazi. Ira foto uri kwitambi uhanagwe uri kuyitambi. Urani wowe wanyawe. Ko kimeze. Urani we wanyawe warundu. Uri mubi byemere. This man, which was on top of you, one in the book. Oh my God,
Amazina ni Lucky OG Challenge aka Babyface, murakaza neza muri challenge y'uno munsi. Ni iyihe? Bruce Melody, mbere yuko dutangira ntabwo abanza ugasusurutsa abakunzi bacu badukurikiye kuri no channel. Ibyo bintu ririmbye wabisubiramo? Bruce Melody, ngucira umugani. Baca umugani mu Kinyarwanda ngo umuntu yashatse gusimbuka ubuto buri ku ziko asimbutse agwa muri rya ziko. Uretse umuntu w'umusore nkawe avuze uwo mugani. Ushatse kuvuga se ko abasore aribo badaca imigani? Ngo umuntu ngo asimbutse nko mu buto ngahita agwa mu iziko. Nawe ari weho wawuca ariko uri kumva umugabo atari gushinyagura. Gusa reka tumwihore, wasanga hari ikindi bapfa. Komeza unyibwire ya story yawe wari uri kumbwira y'ukuntu byagenze kugira ngo uze mu mujyi. Nja gusenga. Mvuye kunusengera ngira mu rugo. Mu rugo twari dufite ibijumba binini cyane biri mu nkono. Baravuga bati umwana arafata kimwe n'undi afata ikindi n'undi afata ikindi. Hanyuma se ngeze mu rugo nsanga isafuriya iri kwera, mbaza mama kuri kubona isafuriya iri kwera ndagiki. Arambwira ati wagicucu umaze kuba umuntu w'umugabo mva mu maso. Ubwo ni ukuvuga ngo yahise agukimbiza tayari. Hanyuma yaho wahise ukora iki rero? Ndagenda nganiriza ndagije. Burabandagije umuntu wese muzahura yitwa ndagije. Uje mbwa ati ndagije ni inshuti nzima. Wa mugabo, story yawe yari itangiye kundyohera ariko hari ahantu ugeze uganira nabi numva ntari pfana. Ubandagije ngo niki? Abandagije umuntu wese muzahura yitwa ndagije. Uje mbwa ati ndagije ni inshuti nzima. Hanyuma se ubwo akakanya wirangije ko ndagije n'abavandimwe be aribo batumye nangara nkava muri karitsiye nkagenda nkabura kubera umunwa wabo. Harya wa mugabo we unyibukije ngo bari batangiye kuvuga ngo iki? Avuga kuri mugufi n'ungari cyariko ni wabibatumye. Yego wenda ndi mugufi nereye hasi nk'ubunyobwa ariko gwamagari ntago nabatumye kubivuga. Aho mviriye mose, aho mviriyeyo ibindi basigaye bavuga ni ibiki? Bavuga kutabyara n'ungari cyariko ni wabibatumye. None se mwabantu mwe niba urubyaro nararubuze bagiraga ngo nkora iki? Nziyahure si? Iriga narumvishe na bya bitaro Simona herutse kunguriza, numvishe nabyo bari batangiye kubigira indirimbo. Naho byabari cyo niwabatumye kubivuga. Yeba madana rakwishe ariko niwabatumye kudamamaza. Bandagije nabana babi. Zabi tongere kubesha abantu. Bandagije ni babi pe. Ni babi. Ubuse sinangaye kubera bo. Gusa uyu munsi hari akabazo mfite. Ku bantu turi kumwe hano tugiye gufatanya dusubiremo iri jambo. Tugiye kuvuga ngo asanzwe azijwi rye. Twihuse. Serivizor isubiremo iryo jambo niba wabibasha. Nakumiro uzikibyo bintu uvuze byankoraho. Byagukoraho bitese. Ubwo se riramutse ribaye itegeko bakavuga ngo umuntu urabishobora, mbese umuntu urasubiramo iryo jambo ngo niwe urasigara ahangaha mu Rwanda. Byagenda bite kuri wowe? Manana hitani muka. Ewe worananiye kabisa. Bruce Melody, ko numva babana byabacanze wehira ijambo washobora kurisubiramo? Yego. Ngaho twagiye. Asanzwe azijwi rye. Twagiye. Hari umugani mama yajyaga akunda kuncira. Iyo navugaga ibintu nishize hejuru. Mama rero iyo nakoraga ikintu nk'icyo yitaga ambwira ngo nk'imbwa zihunguye ivumbi zicara ku meza. Gusa we ibyo ni ibiki unzaniye? Ku bantu turi kumwe hano mukanyandikire muri comment. Yari Lucky OG Challenge. Halo. Nakumeze ute? Meze neza ntari bitu. Ukurikije ukuntu wiri gutuka abakobwa ubona uzaba n'umugore? Cyane rwose. Are you sure? None se ushatse kuvuga ko wazenguruka parike yose ukabura inyamaswa? Halo.
meza. Ese sheri nuko iki muri iyi minsi utakimfata? None se njyewe ndiribu.